Kei te tangi mō teatea ngā hapori o Tāmaki me te tai tokerau ki a Dennis Hansen e 80 ōna tau. No te rānei I puta ai te kōrero ko ia te ika o te aitua waka I te huarahi matua I te uru o Tāmaki I ngā pō. He kai ngā rahu ia I ngā Māori noho taone, he kai tākaro ōmua mā te kapa whutupōro Māori. Kei te haria tōna tūpāpaku ki te marae o Hoani Waititi, a mai reira ka haere ki te pātū, ki roto I te poho o Ngāpuhi ki te tai tokerau. He tōmau, he niwha, he pūkeke, he rangatira. Kāore pea e ea I te kupu kotahi, he whakaritenga mā tēnei tama a Ngāpuhi ma Dennis Hansen. Nōna noa nei e ke aia ki tōna taumata 80, he kaupapa I whakanuia e te hākerekere ki te whare civic I Tāmaki. I naia nei, kua ika pahi mai anō te tini ki te poroporo waki I tō rātau pāpā. It's hard because it happened so suddenly. We weren't prepared for it. I hinga te kaumātua I te ahiahi o Nanahi, I runga I tēnei ara matua e ahuana ki te uru o Tāmaki. Hei tā ngā prihimana koia anake I tōna waka I te wā I tuki I te tauārai me tētahi atu waka. Maringa nui I toi ora te tokorua I roto I te rā atu waka, engari anō a Dennis I mate whawhati tata. We got the report back and he had major arteries into the heart blocked and an enlarged heart. So what they said was it was a heart attack. Me te aha I noho pōuri te whānau pani ki te karere kua hinga tō rātau pāpā. We didn't get told about that till later on through the community. He karere e meinga tiana e tētahi o ōna tino hoa. Ka hana tēnā tangata ki te mahi mo te katoa ngā Māori. Mena he rugby, mena he komiti, me he marae, he wā tēnei ngā mahi katoa. He kōhau nui kua mahuetia mai. My dad, as you can see, just means everything to me and my whānau. Ka takoto mai tēnei I horea ki tōna whare o ngā tūmanako I Hoani Waititi, a ka haria atu ki tōna ukaipo ki te pātū marae I Pāmapuria, te tai tokerau. Orini Tipene Leach, te karere. E te whakaruru hau e te tāwharau, whakanunumi atu rā koe ki te tai I hoia mai ai e o tūpuna tā uki.